Halo teman-teman, kita berburu mainan ondel-ondel lagi teman-teman. Kita cari kira-kira di mana ya adanya ya. Wah, kelihatan nih ada warna merah-merah teman-teman. Wah, wah kita ambil saja. Wah, bener aja ini mainan ondel-ondel Pak Kumis. Ada di ember teman-teman. Kita taruh sini aja teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi. Wah, ini kira-kira ada lagi nih teman-teman. Wah, betul aja nih ondel-ondel rambut kribo nih teman-teman. Wadidaw, kita taruh sini teman-teman. Oke, kita cari lagi apakah masih ada. Wah, ini apa nih di dalam plastik? Wah, kita lihat. Wah, sepertinya ini topeng nih teman-teman. Kita ambil aja teman-teman. Kita taruh di sini. Kita buka teman-teman. Apakah ini topeng ondel-ondel? Oh iya, betul nih teman-teman. Ini topeng ondel-ondel Pak Kumis tuh. Wah, matanya kasihan. Matanya sudah lecet. Oke, kita taruh sini. Kita ambil lagi teman-teman. Nah, ini ondel-ondel wajah putih nih ceweknya nih teman-teman. Gua ada 4. Nah, ini ada satu lagi nih yang warna putih lagi nih. Ini yang cowoknya nih teman-teman. Wah, tuh udah ada 3 topeng ondel-ondel, 2 wajah, 2 mainan ondel-ondel mini teman-teman. Kita menemukannya di atas ember nih teman-teman. Wah, bareng sama orang sokan nih teman-teman. Nih dia nih wajah ondel-ondelnya nih. Ondel-ondel Pak Kumis. Ondel-ondel warna putih nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, sampai di sini dulu mencari mainan ondel-ondel.